Ljudi, evo nas ponovo na mom kanalu koji se zove Aleksandar Jancić. Mi ćemo danas snimati pitanje i odgovore. Imamo mi za danas 9 pitanja. 9 pitanja. I da počnemo da ne zadržavamo vreme. Prvo pitanje. Filip Svilinić, od kad si počeo snimati? Ja sam počeo snimati jutros oko 10, pola 11 sati. Jutro sam napravio ovaj da kako se zove YouTube kanal. I tako da od jutros počinjem da snimam. I evo odmah sam snimio pitanje i odgovore. Ajmo na drugo pitanje. Drugo pitanje, Ivan Ivković, imaš li kolor iskustvo? Pa imam, ali imam 50%. I ajdemo na treće pitanje. Milan Karlov, koja ti je omiljena igrica? Minecraft. Ronaldo Messi, koliko imaš godina? Zna se, 10. David Martinović, živiš li u stanu? Ne, ali živim sada trenutno na selu. Milutin Zdravković, omiljeni drug. Omiljeni drug Nikola Bogdanović, ovaj pored mene. Olivera Gatanić, kako je sveć imaš? Pa imam trenutno džinđuverku. Evo ruže kao što vidite. Marija Dragutinović, koju boju kosu imaš? Vidite? I zadnje pitanje za danas. Aca Stamenković, da li si najstariji u školi? Pa nisam najstariji, ja sam 4. razred, zato u mom razredu ja sam srednji, tako nekako. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!